Naš koncept koji smo kao grad Banja Luka ustanovili prije 3 godine, koncept Dan istine, Dan slobode i Dan otadžbine je koncept koji se zaista pokazao kao nešto vrijedno pažnje, vrijedno pomena, nešto što mora da se nastavi i zato insistiramo da Kočićevi dani žive. Nije važno u kakvoj je to formi, u kakvom je obliku. Na početku je to bio Kočićev zbor. Vi znate da smo tada bilježili i rekordan broj posjetilaca upravo Kočićevom zboru. Sada se to održava vikend ranije, zove se Kočićevi dani, ali ono što je suština je da Kočića nije nikada dovoljno. Da bismo mi kao grad bili srećni da ima još udruženja, da ima još institucija koji će tokom čitavog ljeta ili tokom čitave godine da obilježavaju Kočićeve dane i da manifestacija ovim povodom bude sve više. Ono što je nama važno kao gradu da kažemo da je Kočić, a to je već poznato, uvijek savremenik bilo kojeg vremena i upravo zbog toga Kočić je pogodan da se predstavi u bilo kojem dobu. Iz tog razloga mi imamo bogat program koji Kočića promoviše i kroz stričiće i kroz samo zmijanje, jer Manjača je isto naš neiskorišten, nedovoljno iskorišten potencijal. Vi znate da smo uveli praksu da nedeljom održavamo izborovanje u samim stričićima, da gore predstavljamo i domaću kulturu, tradiciju, ishranu, sve ono što čini Kočića, zmijanski vez. Uveli smo poslije mnogo godina to da ne zaboravimo da sastavni program Kočićevog zbora, odnosno Kočićevih dana, bude sveta liturgija, da bude litija, polaganje vijenaca, to je nešto što je bilo u davna vremena bilo izostavljeno. Godinama srećni smo da smo i taj koncept uspjeli da vratimo, tako da je nama cilj da Kočić živi svakog dana među nama. Uvijek pažljivo osmišljavamo program da ga približimo i malo širim narodnim masama, ali i najmlađim. Vrlo je važno da se Kočić mnogo više izučava u školama. Mi ne znamo ni kakva je naša vrijednost koji također simboliše Kočić, zmijanje i stričić, zmijanski vez. To su sve stvari kojim treba da se ponosimo i da ih živimo svaki dan, tako da sam sigurna da će i ove godine Kočićevi dani zaista pokazati šta sve imamo, da će okupiti veliki broj ljudi i pozivam sve one koji su u prilici da uživaju, da dođu, a posebno u ovom književnom dijelu. Ja sam zaista zahvalna profesoru Dušku Pevulju i evo i ova kuća Milanović i prilikom ovakvih događaja ima jednu posebnu draž i pokazuje koliko je važno što smo napravili ovaj kulturni centar, jer zaista se kao grad ponosimo svim književnim događajima, susretima, promocijama, svim onim što kuća Milanović pruža, tako da je nekako bilo logično da će se i Kočićevi dani što se tiče književnog dijela najviše oslanjati na kuću Milanovića, jer to je nekako spoj ono što pripada jedno drugom. Hvala vam.